Ha kani ke jingli jurep ya ke surok maulai ke belas neo palat ya ke belale da ka sang HYC maulai circle rengkat bat ki he engineer je ketenat PHE bat PWD. Na kalat FCI ter shuduk maulai petrol pom ya ke sang HYC maulai circle ya lam do ba don bok lang karling do balai don lang executive engineer investigation je ke PHE ba Sean Booth ka junior engineer je ke Greater Shillong Water Supply Scheme ikong ibawa lang UAEE ka PWD Central Division Shillong uba en lengdo ha ka bakila sakhi de lagi jongki khmat ba ka surok kelas niau namar ka jingmi ko leng ba ki pipe bat ka jingti man thap ki pipe leng ba ka project Greater Shillong Water Supply Scheme uba Sean Booth ulong bu la krani unong ngelam ke HYC ban aino do contractor jongki ban yo sedang no ekakam namar ka jing trekam u contractor bomenta kamlong ka ba internet Ulang ru bagadai bandan kelenti ban blacklist no ya uno kontraktor ubam treti kena kakam. Tegalong no bangan ngalak liba mentan tengong ano de kontraktor jingi. Bangan dia sedang no kakam menta barang kani orang bangan i menta kalong komni kan kelike cedo dengan ni. Di ngilaya pusan perkhat yang sa ai kerteng ya. Patri no ho. Bar bru bete bentre kan yam kalong tu quality work film tu welding. Kan tu kelike cedo jantu nara. Tengah mitra ada kata korkom tray gitu. Ajing mod ini kan orang findala bana nga do kontraktor robiang. Temu kani jing skill jong ko surok kani jing tu jong ko na jing dap no hapo ini ki surok kadai bet na kata dong ni kontraktor. Fina kom no kun no namar ngi phale yu gane ko building tenga kom no probably kadi ka life jong upai bru kala larim. Te ka kini ki rukom leng jong upai bru kilalong expose overground. Te ka jing ya kali shrum sedeng te kala pentot ni upai. Sedang dia leakage. Namanta gini ipai gibalik. Saya duk lanu kan simpor batin. Kan simpor ba namang lai keren di bang ni. Dari laban ai ngata kerteng namang lai. Wui kerteng la sai mene betre. Nama kakam ngam internet betul. Na eje kerteng itu bre. Ba long dalam jing bom internet ya kakam ko betre tahu bro semula dia terteng. Ini sungguh baga sarkar baga aikam ini gibro lo dekim teri tikna kakam 7 blacklist atau kadon namno no zuko. Debendan kelar kelenti ben blacklist. Yuni kontraktor momenta. Yuni ne yunu noro. Okey. Tadi nam de kata. Namanta gini kilikir ke badan benta gi bang yoi. Ha. Khot biang dah kawai katanda. Ngan khot yang dak kan. Ngana ro spot tenda kan. Spot tenda means emergency. Kani ke jing sneo ke surok kala nangjor namar bakatanat PHE kalati ek surok bat tap igi pipe jangka Greater Shillong Water Supply Scheme. Bat haba kala pendon kami ki kali JCB banti ek surok kala yoru bandrat igi pipe jangka tanat PHE investigation. Kabala penlong ya ko banlat kai ne igi pipe bat lanang pensniu sho ek surok. Ikong walang ilong bagajing suki jong project Greater Shillong Water Supply Scheme kay namar baslap boros kata. Kumta lahap ban pensangi ano ikikam kijam balasyam ru baki buan pat ki pipe hakatan maulai petrol pom. Kibiak lang baka surok hakabalahap ban cuti hi di gibreo. Bat haba pentray da ki kali JCB lakum jenrat no iki pipe Ilong ba syam lasya kontraktor ban peniat cekmat ega project kat ba pat dep ban maramat syai ki pipe ki bala jular no. Ikong walang ilong ru namar bamenta ke beneng kalarang kan Slam show bantri pendap ke project bat kum bakalong mentahi uway kontraktor uladat ban tablet igi pipe nado mauro shado maudat baki kan ba way pat u kontraktor pat dep ban tablet igi pipe nado nak snong nong pedeng hado petrol pom na kaliang uba en lengdo ulong bakatanat PWD kalalong kebalapan krek ban snano eksurok akatan maulai Neriya mentah gidang ab ikatanat PHE bagan pendam no agajing tab igi pipe syapok jong surok. Uba don bok lang karleng do ulong bakadaw kubala penlong ban jurip gini ke surok kari namar kajing uat jong ipat ba. Halo kajing sneo syaba palat buat jong surok kabala pentut dekalet kawan kibasyong dehi kali newat kibayat deka kejat. Bat kumta keseng kalakentu kitanat sorkar bakin penstet kikam kijam bat ban shnano ya ke surok bat ki kerman scam bahapo ono opera on sna pendam no ya kene ke surok hamaulai contractor iwe la dep kin haban complete ka restoration work then ini iwe badation ka site jong kan kalong round road nampo petrol pump
in haban complete shai kitu ki bai lapin snew ki pipe jaki investigation and in haban le restoration shwa then in haban complete ikata ka ba dangsa im nama nak kat kum jing akan ka jing akut ba kin dep le ki pipe kin le restoration works then kisa go ahead bat ki ban le pipe biang Kayo daw tayo ba boros kata kan yung Islam ni iba kala abo ro ya ka jing breu ka jing mana buat bayar kali na ini ki thuk ro ya kalam ya kala kowe gede kalong ba ku slap teng men miet la slap ka ban stop no ula wash no slap ru ki kendo empat yo ban le ba restoration dalam ban le ka kam kalong kabun bet ka ki pipe ki bon palat hang ne hakan ka side ka ban wan cha petrol pump ki bon plat ki pipe ki balong crossing tika jingjar hai i haban le manual de an JCB de dalale JCB la jenrat no ki pipe dan ngi phap repair swa imla ban go ahead bet ban proceed ka kam ban ong bet ban inya chakmat bet to kam i haban repair swa ki bai la pun snew cakap no ikong kan simpor mun pendap ni projek pura kau ngi target bet ka jingisha ngi target September tambah kala dakar dau slap i tingi haban complete no mentai dia stang arsingi bangin complete ya utei tang main haban pendep sai ka restoration dimenta tengam tharai ban slim shu namar ba ka slap ru larang tin haban le no wud Yung iba kani ka surak silenter bangiya menta kamdan long tray klap ni tu ingi ka daw boleh kamdan long tray ba khori ki mau ne ban le bhai ki surak ban tap bhai ki pai dia kata kila le sulong bagai ajiat kali pada temo hari kita kila tap ikan gitu mas sedap nang tu kila tap kila tang bolong kali pada tu man kesini ta mendu kila ban sange kila ada ban tap along lai tay yom artayo tam tu mut kilometer shu utawa tahu selap te nakaliang jong pildi kumba PE nang kene po XCI te ga jong jurong jong ni ka strok ade lai kilometer ka bangin le ka BMBC te pila I ka jing jot ka jing pra jong ni ka strok te kumban siong no ka port rei ru kla dei ban trei menta te ngi hap sulong no hapdang bre bangi up ya ka por bat kaya jong ka PC mar kumba PE menta baki le ki pipe te gilong support jong ka surok te larangi stang no ngi ka ni ka kam jong ka BMBC nang tabat kidan kini kital su bania na po katay ba connect bat ka highway te lada kalik pada na kini ki pipe te kanam long hi ka surok namar ba katkum ki experience jungi na ka pildi bat ki staff junga kalong ba hadin bikila li ki pipe ki le biang ka testing ladan ka leak tem dan ka leakage te ladan ka leakage kami biang ka to ka ba layer ka ba ki restore te ki hapti biang hap seal biang hap fix biang te nakaliang jungi tingi dakwa palat nakini ki line departments ki PHE kamtam ndakila long ready ban ano ingi seal no ki pipe jupi bat nginya no sakmat ya ka kami kanite nadu ka awak program bagi ai ki PHE ru tingi ru nakapos ka porhi ya contact ya coordinate bat ki SGO jongka PHE bat ki JE te ngil ai kapor kala biang mga soba de nang ta pisa iya kadak bangis dang nang tin po FCI which means kaban kran bakalong ba silot kini ki leakage namar karong kan wan menta te kini ki stretch baro kini ki kontraktor ngil ong bakan kamkloy te nakaliang jongka PHE kini ki jingle kini ki main pipe ki balong hapo surok ru kata kamut kin kamkloy namar bangin yo le no ya karong namar bangin dayo le ini karong halot ki trench te kata kamut in sele ka BM bat ka BC kamut nang yang PWD kala long ready bat ban siang ke surak anu kapor ada ka ladap ka lada kala adap ka PHE tengin dokumen hinmar kan dika ayom bangin tre ya ka rong tengi ku ay katahi namar lada kadon ka leakage ban song PHE ban niat lada kadon ka leakage king dang tre rong tengin pelat teng itu jaka kumba don manu ba ongre kanem long maka kan sa stambiang itu ki metal layer jungi kan sa penmi biang itu siap beda ki blindage kanam don gajing scam tapi siang yang ke BMBC ka BMBC ka mut pinyo ka riding quality nginem yo ya kata ka bangi terang bangi ka pildi ka tingi abstang ya ka signal lagi bikin ong ngila seal ngila biang lot ki pipe tingin ya no skmat ka pildi na do ka to kapor ka ong ba ngila dap mang ba ya ka surang long round road mulai ka ba
sedang naduk mulai petrol pom haduk andai po yang mana jangka balang presiden Mauro ladap ban sanction ban le daka BMBC ban le si kata kesurok kata kepor kan long sya kaba itnat bat ngilak ban yang nujor bat kidiki National Highway Road kehendrai ke kaba ngi kran naduk ngi iba nakliang jongka department kam semla ban penkongo ya ki iwei pat ki department nakliang peludi kam semla penkongo ya ka PHE bahkan maramot syai ketiki pipeline sama bakidan na pleng jong ni pipelines ki ba kadon ka leakage jadi terdang mentang skin aliang jong ka HYC ngi khotlang kalau along ka spot inspection ban yu idol jong ki kman te mentang as hukuman ban aliang jong PHE kabomot na liang SM engineer mana ula yu idol jong ki kman kan utli ki leakage kabangi nyau na do nang te na po mulai madabaki na restaurant ter hado hang ne bar hang the rom ro kadang dan square par leakage te nakliang jong ka Greater Shillong ro kleit ho ba ka leakage hi kadai ka jongki kalong bet nado ndroboji sejrong te ho ngi komangi I mandai mansngi ngi sut ho ba ka jingpniat hi kadai lembaga investigation division tingi sukumen ba nakliang jong weni ki officer ulah pedang ba kadon sisa ka jing bom hun ha ka jing pentre ya kanika kam lomba kontraktor bat ula terwala ni ulah thot lingba nangi bagan lading yo gibre bobiang an le no dom dam lan en step no ini kam namar bangi stho bahaka haidi ki khnat por baladam kinong lit nong wan lading ye krani ki digi driver local taxi ro kila ot la khnyom don pleng jong ki ong nyimban sik bang haban sim no ya ka dor ya ka bangi sim social se supporting ka ngi haban sim no reporting ka namangi la haban ya first guest kan ge ki ong yini sura te ngasusun ai lading ya phai den haidi ki por liur dak jut bau slam kanungut jo ki jing accident jong ki arshaka tengi phai ro sakinong le jeseng man ki ki khindiat banai bla dab ki do kinong le jeseng hakaba kimi ki khret na yeng ban le jeseng ren poi hakajaka ba ki don ki leakage kawan ka kali ka ya stat bat la sit ki hapli phai na shi kini ki jing ot ki jing khnyom la ne ki jing pan I jong pa ba sangi te mentang ski nak leng jongi ngila khat lang ye kini borok lai tli department kena ba kin sot ho bat kini I bakat department jongki katrai kam kumlo lembang ni kasorok mulai long round road te hak ni kapor mentang ngisudan ke jingker pa hot ko mapitep mentang ladi portlang men hari pordiur kadon ke jingte kadon ke jing skip jongki arshaka lan jongki kaliru lan ke jingam jongki trok lo heremda portlang kala dan sa pumpum ki nong di dukan lakan tlisu dukan pipet ni stan bos mene kila kier sedik plastik di transparent plastik te ke jingker tu jingker pa kajongi nakliang jong ka HYC mala circle kalong ba borok kini gilai tili department kidai bandan ya kata kajing sukhya namar baladangi yo surok ubah ubiang kamot mdei tangga peludi ke bakmen ka PHE lane kiwei pat kinong lik nongwan ni surok ki kemen tingi kentu yaki bakin penkloi no i kini kam bat hakaju ke por kidan ki kam ki baladam ko manglai yi mena kidan ki kam ki bala pendam lingba uni white blue lane white jongka Greater Shillong tingis kerpat yaki ba soba bikin marmot no wud lane kam kloi namar bangi kwa bani I ba kani ke surok jongi kitiki mau lane kitu wat ki pait so ki balami sya jerong kidi bandan hapo lane kidi bandan lomba ka jingtap lane kantap surok tap kendo takata kadai ka jingkerpat nak leng jongi bat ngingit scam ba lada ka PHE leng ba ka investigation division bat ka Greater Shillong ka penkloi ni ka kam ngangit scam ba unong song jong mulai hi how they shop December let's say nglayo ya ka surok ka bapaka ya ka ba lesingin sungtanan bat ha ka jo ka por sokumen ba nak leng jong ka peludi menero kiti dani benta hang te ha janlom jingtam Presbyterian Cemetery hang te kila ai ka benta ba kandan kadrin na po bat kan ya footpath na jong bat let's say kandan ka jing internet ya kinong song jong mulai anda ladap ya kenika BMBC walk